Ilang pedang beli pragat maki temenan empok pongan adine nenadang kemang galang gamblang kena bali manyumpangan saut layu belinya demi kukui ala silo kanti malai bensangan menata gentisan ide baline bangang-bangang kena paspor yang ampet jada jelema lah kampet gendenge itu gendenge biar gendenge gitu yang raga dot mekebar negakin kapal terbang harus ngulah paspor aman sing ngulah paspor mekebar nyak kana mekebar nega ke kapal terbang ulung sih mau kerado kang bangke ya lengah beli Petro oke nih pika pupungan mirip beli marbangun toh terus melaip mai pangman milu megending saya jangan milu megending pas dua-duaan cacing ada ngulung-ngulungan asal ngeleduk sikat nes nih sikat ya sikat ada izin sikat nih orang yang mau berayani yang jauh di talon bang si mau kayak ngelakon amat panas basah dong enak yang iya aja mau aduh jangan Petro
Main nakit beli. Orang kan. Main nakit pakai dia. Iya nakit mah. Di Pedro. Main nakit. Main mancing nih. Senja gitu nya mancing. Wes lu mungkin yang leh bener gitu nya tadi mancing. Nak kengkeng beli. Nak kengkeng tadi gila-gila gitu. Nih nyonyo nih. Kengkeng. Dia nak kenyang. Daerah rawan. Sudah digisi tiang. Cepet kata anaknya. Ngejek seret. Beli. Kengkeng nih. Sing medayo saja tiang. Kengkeng nih. Kita melahsan gendeng beli nih. Rasa kedahut sing kena tiangnya tinggal gendeng beli nih beli. Wih, gening ini. Apa dah? Sing cetu men jani tuh. Aman sing loh dia tuh beli sing kain megendingan sing. Tadi gitu. Beli nak melajah megendingan di WC tuh. Pulang di WC beli melajah gitu melah nih. Tong tawang lu. Iki caranya megendingan. Mun kayaknya cara megendeng tuh. Megendeng apa tuh gitu? Nak mesedan suarane. Boy. Itu kan suara lu ada nih gitu. Bergema ada ini suarane gitu. Yang gitu tuh yang melahsan Lu gitu. gitu. Beli. Kengkeng nih. Angkat belinya teko. Anak agat deh. Yang nih busang. Busang kengkeng. Harus salang gitu dogong gede. Oh, dogong gede ngarsang. Buku dan Bener. menlok kengkeng. Yang sengnya. Hah? Singnya. Sing. Tadi cek ini lengah ya dia. Eh, Ada bener anak ngelemesin jante nang ibu beli. Hah? Yang rumah saya kapan dewek jenis nutut yang banyak pau kodang. Nudon ngajang pendewekan. Bener. Kena lo kan? Dia senyak. Apa? Sekan dia senyak beli. Singnya? Sing. Nah dosa. Nanti mau pulang Iya kan coba, jangan nyoba-nyoba. Hei, lelipan je. Lelipan gimana bang? Pojok ya bay, pojok gimana? Adit, dia orang dikit tuh. Menyet. Nak beli nih kang. Ya dah, cai bang. Kada jenis dia. Kemudian tuh sangat yang sangat. Beli Pedro. Kengken nih? Tiang gitu masih. Itu kengken nih? Tiang lemasnya marah kan di dolar. Saya ada kete. Ini sih ngaku. Saya ada kete. Hah? Cak saya ada ngelemesin iya. Man? Iya ngelemesin cak ada. Iya, madeng ngarang. Saksen itu. Ada kukunya tuh. Man, lo kengken. Lo kenal lo kan? Yang senyak kan ya. Senang yang marah lemasnya igal enak gendengan yang senyak. 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 Jangan apa yang lengah dah ini. Adik Jadi itu. kini ulang antenang bener ibuna jaki dolar. Nyanan bekas jumah itu nyanan cang aja pules. Menabung lah panak dolar udah ngotonin. Ya kan panak gotong royong. Mawas diri. Beli kau hijau beli. Beli jok ngawasin. Dan nak yang kalian beli. Asik. Beli. Nah, jadi pembela beci. Nyaru cia. Cak nasna. Tahu tuh. Beli. Budi. Tuh nyaku. Jangan jawab nih Pedro.